pana ha upra lama ngendra ha upra bencit yunong ni man kaji kermian shano mentah kijing sa din ngendran kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra Ngada skong ngu yaga Moroccan constituency na mar kampet yakinikai chong ke Shillong parliamentary constituency ni long kibro kibasta. Ngai kuplay siburia ya ki nong song Shillong jong ka Moroccan constituency. Ngada tangan ta kajing songo kaba ngada songo sisya na mara por bangisiang ikanika party bun kibro kiba parlok jonga bro habang siang ke PPP hajaga banyak mensim kiar kiban yang to cai banyak siang tu isu mensim dan no dan banyak position no ini election kempisa maybe in the siang lagi yo kita bro berkreasi dengan kelong kum kimi yang tambah kem sulam bodur kum no banyak election klaim kempisa tengok ya to yang kata ngamnur benong begini job baik tambah kadai ka jingket kli kadai ka kamram ko jong i kum gi bro ki badon ke jingket kli ya ke jela bengin le ndien ye na ka benta kari bat ke jai benro at least ngin hikai ki bro balada kim kalam ta suniam ro at least hadin san suniam so suniam kanwan ke jingkala dindai ngana somo sibunia ya ka marung keneng ka wina constituency ka ba Hawalan lingkong o usngong bijingong yung bro kanika BPP kependiang yung bro bab tambah krian nak krian lagi. Dagi yung ba tip kat oburian yo naka baru krian constituency. Kita itu bro ni chora. Jadi ngada sngong ngo ya ga baru krian constituency na mar kampet ya kani kampet ya kani kai. Dengan orang PPP ba kumana kanai ngap ong yung ate na marwa Menangani kajing krian jong MDC jong gamarung kinang constituency. Siapang ka article 371 kacing setenak kata kasur bu krian. So syok masjid bahai. So bang mahaban sengap tang ba barok hai ba bakalalut. Jadi betul exam lah long tu kena betul bon pitch. Ha ba kut uno hikai su ai bet du cross bet su ai bet unot. Dem so ngo epai kalau ba pito yo bro bu script bet Bat bro bakrian ya kasih hisab bat pijit ban jit ban benset ya kakam ha bro ubade sisa urang ba bencit yunong ni man kaji kermian shano mentah kijing sa din ngendran kong deng kong na ha